Alright Mbukelo Suite Production njengoba wazi ukuthi namhlanje sikuyikhuphuka nezakho noma izinto sezimabheketwane ke njengamanje angimukele insizwa umsakazo ongadumile qhawula kethu sikubingelele sikwamukele Suite Production. Mfowethu kama kanjani bhuti omdala? Sikhona mfowethu kama kanjani? Sengivele ngadumala mfowethu. Yeah. Khona bengi right emoyeni kodwa ke sengivele ngalimala noma ngahlubuka ke emoyeni bengazi ukuthi abathandi bomculo kaMaskandi kanti baka lolu hlobo labantu abakanje. Yeah. Angizukubeka ukuthi bakanjani but bayazazi kanjani. Umsakazo ongadumele umfoka amagwazi odabuka phansi eshowe. Ngingomunye mfowethu okade eMC la ngaphakathi. Uyeza nje top 3 top 6 imini impela beyidonsa ngamba nomdonso ongadonseki kanjalo nomfowethu umtshalo onganamuntu slow. Mhlawumbe mfowethu usathinta indaba uthi bungomunye uMC. Ngifuna ukuthola ilist ibuyiphethe bowazi ukuthi mhlawumbe ubani ohleli kunombolo 1. Ungasitshela ukuthi mhlawumbe ngokwakhe ephepheni bukade ubona bani? Bengayiphethe futhi ilist ngifuna ukuveza lokho ngoba kube bemphethe ilist kushuthi bengizoba nginalwazi ukuthi kahle ba number 1 bengaba nelungelo even lokumfonela ngemtshetshe indoda hey u number 1 lapha ulo drink ke lo angise ngimgwazise shuse ngimtshela izinto ebengazazi so ukunikezwa ilist ubude utshela nje stage manager engeke ngimdeluleke mhlawumbe kuze engazithola amachaphazelo ngoba ziyathukana insizwa kanye neinsizwakazi lapha emculweni so bekade ke mhlawumbe ngitshela ukuthi hayi njengamanje ke sifaka mhlawumbe ulimit sifaka mhlawumbe ukhuzana sifaka mhlawumbe unjoko sifaka mhlawumbe ugatsheni so bengazi ukuthi number 1 number wena muphi futhi bengazi ukuthi number 2 uyena muphi because beselana nabathista u2 yabo so angazi mfowethu kodwa mfowethu mangithi ngiyabheka ngibona incingo ibheka phezulu abalandeli bethwasa lekhansela abashaya igora abaphosa yonke into estage mhlawumbe wena ngokuyibuka kwakho lento eyenzekile singayibona neqhubeka naseminyakeni ezayo uma ngabe abalandeli bomculo kaMaskandi besayile lo hlobo abakulona isengaphindi iqhubeke kodwa uma bezokwazi ukuthi beunderstand ukuthi lento iwumsebenzi lento futhi iprofile lento futhi kunabantu abaningi ebathintayo mangabe sekwenzeka izinto ezenzakala ngoba kwenzeka so isengaqhubeka yenzeke but bengizothi mina bathandi bomculo kaMaskandi ayehle imimoya ayidle ishiyele kubhlungu lokho sekwenzeka ngiyacela ukuthi nangokuzayo ngoba imncintiswane sakhona kanye nama events amakhulu kusazombucuzeko mfethu kuseza ombuso amaciko kusabuya mother of all kusezo all white ngoba ngibala imicimbi engazi semgangathweni imicimbi njengamanje lindele but noma ingemningana kule micimbi engibalile mhlambe ozoba ne competition mhlambe imbini emoto but kule micimbi ezayo silindeba futhi ukukhulu ukuhlonipha nokukhulu ukuthobeka nokukhulu ukuzihlisa ngoba uma ku competition hayi ukuthi sekuliyo mfana Nxumalo yabona kusuke nje kukunwe kweyinsizwa nami nje mangena stage ngiyimshaya mhlawumbe into ezimnandi or ngimshaya Chris before hayi ukuthi mhlawumbe ngoba ngimshaya asisezwana uzokhumbula ukuthi ngeke ngaqhatha even uKing Zoso akade akazungibone mina mangiqhamuka sengithi ngibambeni ngoba ngimshaya uKing Zoso noma akazumbona uKing Zoso singibambeni ngiyomshaya umsakazi okusho ukuthi umdlalo ukuncweka ayile nto ngamandla kodwa mfowethu ngifuna singene sigcile kule kuthiwa ayinuki ingoswanga uma ukuthi abalandeli bethwasa lekhansela ngempela lento abayisolayo iyona ungathini uma ukuthi umhlelo omcimbi noma abahleli bomcimbi banalo ugcopho lokuthi ngempela lingabe bikho iqiniso kulento angifuni ukuyiphawula kakhulu kule ezothinta kumhlelo omcimbi uyena umuntu owazi kabanzi ukuthi mhlambe ngokubuka kwakhe ngoba uyena umuntu osuke mhlambe ebona ukuthi kwenzakala ini ubani obalimaza kakhulu ngokwebalo but anginayo isho ukuthi abalandeli bethwasa bekhansela mhlambe banalo uhlulo ukuthi bekufanele kuba number 1 angithi phela akekho umlando benikeza ilist ukuthi sikushiya ngamavoti angaka mhlambe segijima lo 5% ohambe uyothenga amathikiti so angazi ukuthi le ukuthi mhlambe bona bebazi ukuthi bayithathe iphi yabo ngiyayikhuza kakhulu omhlola uma ukuthi impela besebenalwazi okusho ukuthi ibona abangasitshela ukuthi bezwe ngobani uma angisho ukuthi ba wrong mhlambe ngokucabanga kwabo ngokucabanga kwabo ba right nabo but mina ngiyabakhuza ngiyafisa ukuthi njengomuntu osemncane ngoba ngisakhula mhlawumbe bazongizwa amakhuluma umuntu osemncane bafowethu bathande bomculo kaMaskandi lento yinhle lento bafowethu thina isibekwe lenye izinga njengoba sibona sifika nje sikhulwa kangaka nje iyo lemcimbi njengoba lesibona sigijima komathekwini komagoli kokuphi iyo lemcimbi so mase ngabe seniveza ukuthi kuyaliwa eCarris Fountain khumbula ukuthi la kwakuthathela igazi so mangabe sekuphinda manje sekunqontuka istage
kusho ukuthi igazi sengaphinde lichitheke. Mfowethu usakhuluma indaba uthi usemncane sesiphetha uthi wena umsakazo ongadumile kodwa uma ngithi ngiyabuka waziwa kuyona yonke indawo njengamanje noma use stage u-MC abantu bayanyakaza kade ngikubuka lapha ama video akho usebuhleni ngithi ngigadile ukuthi khona ingoma mhlawumbe ozoyibiza ethinta amagama athize mhlawumbe angehli kahle kodwa ngabona unesisoka yonke into ihamba kahle mhlawumbe ngekwezinga okulona uyibona ukhula kangakanani mfowethu yini ekwenza ukukhuleka kamnandi kangaka mfowethu inhlonipho noma mhlawumbe ungayiphakamisi yona yiphi into ekusebenzelayo Lento isakhomba khona ukuthi mfowethu ngoba ngizwa ngikhuza abantu ingoba mina ngiphakamiswe yibona abantu ngicabanga ukuthi mabekhuzwa yimina bazozwa ngoba bakhuzwa umuntu abamphakamisile bakhuzwa umuntu ofike mfethu mina mfethu ngifike mhlambe nawe ongakafiki ngokomsebenzi wami ngifike mfethu kule industry mfethu ngimncane yabona umfowethu nje we select bani Africa ungazi mfethu ungangisemncane mfethu yabona so uma engibona uyejabule ngaphakathi ngoba ungazi ngisemncane so abantu ke ngicabanga ukuthi umuntu ohloniphayo nomuntu obathandayo abantu mina akanginawo lento ukuthi ngicelebrate mhlawumbe sikugibela itekisi mhlawumbe sikugibela ibhasi angabe qhamuka ibhasi ngisestopini ngiyalimisa ngigibela ama ngabe qhamuka umuntu engibingelela awungeke ungifice mina sengikhophozela sengibheka pha njengomakoti ohloniphiso angiyena makoti mina yabo mangabe mfethu qhamuka umuntu nawe mfethu uyangazi uma uqhamuka siyahleka sincokole baningi mfethu abafowethu akekho umuntu engathi mina nginenxa naye enginenxa naye mhlawumbe nenxa nami but mina akekho mfethu umuntu ngoba ngisho lento ezimbi kaMaskandi mina ngeke ngazwani naye bonke futhi bafowethu yabo kusho ukuthi kulezi zinto ekanje ngingabeka kakhulu inhlonipho ngibeka kakhulu ukukhuliseka mhlambe ekhaya la ngiqhamuka khona ngibeke kakhulu amazwi nezeluleko uma ngihamba kuyethu mama mfana wami ngithe nje ngiphuma ngoba ngifika izola eThekwini ngoLesihlanu wathi mama ke mfana wami hamba wazi ukuthi la uyakhona uyomela mina uqobo uyomela ubaba wakho uqobo uyomela umndeni wakini uqobo uyomela uzumele ngisho isizwe sangakini uqobo so kusho ukuthi konke engikwenzayo mina ngirepresenta la engidawula khona mfowethu qhawela kithi usemncane ngizwa amazwi aqinile lapha emlonyeni wakho noma ngikuhlabe eminye imibuzo wenza sure ukuthi awungcofi imuntu asikufisela inhlanhla okuhle kodwa futhi sabo kakhulu ngesikhathi sakho engufisa kakhulu inhlanhla mhlawumbe uyipha mina nami ngiyafisa ukuhlephelela umsebenzi wakho mfowethu ngiyafisa ukhule ngiyafisa ukuthi uma ngabe mfowethu kukhona mhlawumbe abafisa ukuthi nibashuthele because esikhathi samanje mfowethu umuntu uyabheka lento kufika ama CDs asebenzi for instance kunomshado abanqasha mfethu abantu imicimbi yamanje siyathanda ukuyibona kuma YouTube yabona sikhohle indaba zama CD abafethu ama-CD asephuphile yabona so bafethu ngiyafisa ukuthi nawe mfethu umsebenzi wakho ukhule ngelinye ilanga ngiyafisa ukubona ukhomba mhlawumbe ihash uye ku request manje ukhomba ukuthi mfethu nali ihash owathi ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi ngikhule ngalo so mina ngifisela wena mfethu mhlawumbe ungangifisela mina ngiyabonga ukungifisela but nami ngifisela wena kanye nethimba lakho ukuthi umsebenzi wenu bafethu uNkulunkulu akawukhulise awupha amandla uqine njengoba kwenzeka kanje nabafethu into esengayithandwa umuntu kufanele ukwazi lokho ukuthi into esengayithandwa umuntu mase kunjena nje namabhodlela sengabathola sengasho ukuthi yini laba yabo nisukela so ngiyalifisela ukuthi ningangeni kuleyo nkinga leyo njengoba nje nisibona ukuthi kutshele iteji ngamabhodlela sikhona indlela yokuqina nani makwenza kwesinifice sosihlamba lezo ningathathi bafethu ngeinhliziyo anothi njalo uNkulunkulu usinikeza ibazi ukuthi ngelinye ilanga siyoba sesixoxa sithi lesi sibazi esebhodlela laseCalifornia mfethu qhawula ke sabo kakhulu ngesikhathi sakho sabo kakhulu God bless you my brother thank you hayi mfethu ngiyabonga yaso shabu mfethu hayi ngethanda nje lokhuluma